mu gihe umutwe wa M23 wigaruriraga umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise ica umubano n'u Rwanda byeruye, ihamagaza ambasaderi wari uyihagarariye mu Rwanda, ihita inafunga ikirere cya Kongo ku ndege zose zo mu Rwanda nizanditse ko zikorera mu Rwanda. Ibi byashyize iherezo ku mubano w'igihe kirekire cyane cy'imyaka irenga 100 hagati y'ibihugu byombi. Umubano w'ibi bihugu muri iyo myaka 100 waranzwe na byinshi, kubera ko hera mu gihe ingabo z'Ububirigi zinjiraga mu Rwanda zirwana n'Abadage kugeza zigaruriye u Rwanda. Ni umubano uca mu bihe byo gutegekerwa hamwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nka koloni imwe ya Kongo Mbirigi na Rwanda Urundi bategetswe n'Ababirigi icyo gihe. Ni umubano ukomeza kugera ku bwigenge mu kinyashumi cy'1960, ugashyiraho imibanire yihariye nyuma y'uko ibihugu byigenze. Ni umubano wabayemo gushwana kwa leta zombi, hakabaho kwiyunga n'ibindi. Nk'ubwo mu myaka ya za 60 by'umwihariko mu 1968 habayeho gushwana hagati ya Mobutu na Kayibanda kubera umucanshuro wo mu Bubiligi witwaga Jean Crame. Hakurikiyeho ubushuti bwa Mobutu na Habyarimana. Ubushuti bwabaye bwiza cyane kugera ingabo za Kongo yitwaga Zaire icyo gihe zoherejwe gufasha iz'u Rwanda kurwanya inkotanyi. Mobutu yafashije Perezida Habyarimana cyane mu rugamba u Rwanda rwari ruhanganyemo na RPF inkotanyi kugera Habyarimana apfuye. Nyuma yaho nabwo Perezida Mobutu yafashije ingabo za FARC zari zimaze gutsindwa n'inkotanyi, anaziha ubuhungiro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zimwe muri zo uyu munsi zigize FDLR. Tugiye kuvuga uburyo u Rwanda rwashyigikiye Laurent Désiré Kabila mu rugamba rwo guhirika Mobutu mu byiswe intambara ya mbere ya Kongo. Tunasobanure uko Kabila yaje kugirana ibibazo n'u Rwanda bagashwana mu ntambara ya kabiri ya Kongo yarangiye mu 2000. Turavuga uko u Rwanda rwabanye na Joseph Kabila, umuhungu wa Laurent Désiré Kabila wamusimbuye mu 2002. Turavuga kuri operasiyo nka Kimya ya mbere n'iya kabiri na operasiyo Umoja Wetu. Turavuga uko Kongo yashinje u Rwanda gushyigikira imitwe yarwanyije ubutegetsi bwa Kabila ya CNDP na M23. Turavuga uko Kongo yatangiye gufasha umutwe wa FDLR. Turavuga uburyo nyuma y'imyaka 20 y'abakabila Kongo yakiriye Tshisekedi ku butegetsi, wabanye n'u Rwanda neza kugira ubwo yatangizaga ibitero kuri M23 mu rugamba rukomeje n'uyu munsi. Muri make tugiye kuvuga urugendo rw'imyaka irenga 100 yabayemo byinshi byaranze imibanire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaniswe Zaire mu gihe cy'imyaka irenga 25. Tubahaye ikaze mu mujyi wa Berlin, mu murwa mukuru w'ubwami bw'Ubudage, mu myaka 140 ishize. Muri uyu mujyi kuva ku itariki ya 15 y'ukwa 11 mu 1884 kugera ku ya 26 y'ukwa kabiri mu 1885 hateraniye inama yahuje ibihugu by'abanyaburayi byari bihangange muri ibyo bihe. Ni inama yari ifite gahunda imwe yonyine yo kugabanya umugabane wa Afurika mu ntego zo gukoloniza uyu mugabane uko babyumvaga abanyaburayi. Iyi ni inama yatumijwe na Otto von Bismarck wari chancelier w'Ubudage icyo gihe, bisabwe n'ubwami bw'Ububirigi. Muri ibyo bihe Ububirigi bwategekwaga na Leopold wa kabiri. Ni inama yahuje ibihugu 14 byarimo Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyano ndetse n'ubwami bwa Autriche-Hongrie, Uburusiya, Denmark, Suède, Norvège, Turukiya, Espagne, Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego nyamukuru yari uko ibihugu bigomba kugabana umugabane wa Afurika. Gusa ibihugu 7 muri ibi abari babihagarariye bagiye nta butaka babonye ku mugabane wa Afurika. Ibihugu byafashe ubutaka bwo gukoloniza kuri Afurika icyo gihe byari Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyani, Portugal na Espagne. Kumeza ngo muri iyo nama bafashe irati bajya ku ikarita y'umugabane wa Afurika barayigabana nk'abana bicaye bagabana umugati. Muri iyo nama rero Kongo, igihugu cy'ubwiza ntagereranywa n'umutungo utagira ingano karemano, cyahawe umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri. Iki gihugu cyahawe Leopold nk'umutungo we bwite
ngo akibyaze umusaruro uko abyumva. Ntabwo cyahawe Ububirigi, cyahawe umwami w'Ububirigi. Iki gihugu cyangwa se umutungo we yawutunze imyaka 20 yose, kugera ubwo mu 1908 yafataga umwanzuro ashyira Kongo mu maboko y'ubwami bw'Ububirigi. Noneho ureka ko umutungo we ku giti cye ihinduka koloni y'Ababirigi. Ku rundi ruhande, u Rwanda mu nama ya Berlin rwo rwashyizwe mu maboko y'ubwami bw'Ubudage, rwari kumwe n'u Burundi na Tanzania. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu Burayi, ibihugu byari bifite ubuhangange bukomeye cyane byagize ukutumvikana, kugera ubwo mu 1914 byinjira mu ntambara ya mbere y'isi. Icyo gihe Ubudage ku ruhande rumwe bwahanganye n'Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu byari muri urwo ruhande byari mu Ububirigi. Iyi ntambara yahanganishije ibi bihugu yabereye hose hashoboka ibi bihugu byashoboraga guhurira. Uretse guhanganira i Burayi, ibi bihugu byahanganiye no muri koloni byari bifite muri Afurika n'ahandi. Uko niko Ababirigi n'Abongereza mu bufatanye bari bafitanye bagabye ibitero ku Badage bari mu Rwanda, babigaba baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ababirigi baturutse muri Kongo banyura Cyangugu na Gisenyi, bafatanya n'Abongereza batangiza ibitero bashushubikanya Abadage, kugera ubwo bigaruriye umujyi wa Kigali hari mu kwezi kwa gatanu mu 1916. Mu gihe Abadage bakolonizaga u Rwanda, hari ibice birimo Masisi na Rucuru byashyizwe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva rero Ububirigi bwigaruriye u Rwanda, rwo ndetse n'u Burundi n'ubundi byisanze ari ibihugu bifite umukoro n'umwe, Umubirigi. Ni ukuvuga ko Kongo, u Rwanda n'u Burundi byose byatangiye gutegekerwa i Buruseli. Uko byabaga bimeze kose, koloni z'Ububirigi zabaga zifite Gouverneur General uzitegeka zose. Ubwo yategekaga Kongo, agategeka u Burundi n'u Rwanda, yabaga i Kinshasa. Noneho i Bujumbura hakaba Vice Gouverneur General wategekaga u Rwanda n'u Burundi, ndetse u Rwanda rwari rufite Resida w'u Rwanda wabaga atanga raporo i Bujumbura, ndetse iyo raporo ikajya i Kinshasa kwa Gouverneur General ikabona kujya i Buruseli. Mu myaka 46 kuva mu 1916 kugera mu 1962, Kongo n'u Rwanda byari ibihugu bisa naho ari kimwe, ku buryo muri iyo myaka yose abaturage b'Abanyarwanda bajyanywe muri Kongo gukorerayo. Mu gihe abakoloni b'Ababirigi bageraga mu Rwanda, bimwe mu byo bakoze ni uguhindura imitegekere y'u Rwanda, birimo no gukuraho ingabo z'igihugu. Mu myaka ya za 50, abasirikare b'Abanyekongo nibo bazanywe mu Rwanda, mu gihe nta gisirikare u Rwanda rwari rufite, cyane cyane mu bihe Colonel Guy Logiste yarabaye Resident Special w'u Rwanda, hari mu kwa 11 mu 1959. Ni igihe cy'ubukoloni, kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yakiriye umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga, ubwo yacibwaga n'ubutegetsi bw'Ububirigi. Amaze gucibwa mu kwa mbere mu 1931, umwami Yuhi wa gatanu Musinga yavanywe mu Rwanda ajyanwa ahitwa Moba. Ni naho yaje gutangira mu mwaka wa 1944. Mu myaka 46 rero ni byinshi byaranze umubano hagati y'ibihugu bibiri by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byategekwaga n'igihugu kimwe. Mu kwa 11 mu 1959, bigizwemo uruhare n'Ububirigi bwabishyigikiye, abarwanashyaka ba Parimehutu ya Gregoire Kayibanda na Prosoma ya Joseph Habyarimana Gitera bagabye ibitero ku Batutsi, barabica, barabamenesha, barabatwikira, barabasenyera. Abarenga 150 bahunga u Rwanda bajya mu bihugu bitandukanye by'amahanga. 60 muri aba bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagaragajwe muri raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi. Ibi bihugu byose uko ari bitatu byabayeho bikolonizwa kugera ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1960, ubwo Kongo yabonaga ubwigenge. U Rwanda rwabonye nyuma y'imyaka 2 n'iminsi 2 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu 1962. Ibihugu bimaze kwigenga, hatangiye undi mubano w'ibihugu byombi noneho byigenga. Umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda icyo gihe watangiye guca mu bihe bitandukanye, ariko nanone ufite byinshi biwukomeza, kuko bari baragize umukoro n'umwe, ndetse ari n'ibihugu bituranye. Kubana byari ngombwa uko byagenda kose.
Bigitangira, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yari yarabonye ubwigenge mbere, u Rwanda rubona nyuma. Birumvikana Kongo yari iteye imbere kurusha u Rwanda. Iki gihugu cya Kongo cyari gicumbikiye impunzi nyinshi z'abanyarwanda b'abatutsi. Leta y'u Rwanda icyo gihe ntabwo yashakaga ko bataha, ndetse icyo gihe amashuri yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ateye imbere cyane ku buryo bamwe mu banyarwanda mu ntangiriro z'imyaka ya za 60 bigaga muri Kongo. Muri buri gihugu, ni ukuvuga muri Kongo n'u Rwanda, nyuma y'ubwigenge ibibazo bya politike n'umutekano muke byarigaragaje cyane. Muri Kongo habaye imvururu nyinshi cyane nyuma y'ubwigenge, aho Patrice Lumumba Emery wabaye minisitiri w'intebe wa mbere muri icyo gihugu yavangiwe cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimushinja gushaka kwegereza Kongo imirongo ya gikomuniste. Ububirigi bwakoronije iki gihugu ntabwo bwashakaga kukirekura kubera cyane cyane umutungo kamere iki gihugu gikizeho w'amabuye y'agaciro. Ibi rero byarangiye Kongo yigenga ibayemo akaduruvayo kenshi cyane, ubutegetsi burahindagurika, maze Kongo ihinduka ikibuga cy'imirwano. Muri Kongo haza abacanshuro batandukanye batagira ingano, barimo Jean Crame w'umubirigi, barimo Bob Denard w'umufaransa, barimo Thomas Michel Oare w'umwongereza. Mu Rwanda ho icyahawe intebe n'ingengabitekerezo ya jenoside, maze ubutegetsi bwahuka mu baturage b'abatutsi burabica, burabamenesha, burabatwikira, ku buryo hari ubwicanyi bwiswe jenoside cyane ubwo mu kwezi kwa 12 mu 1963 ubwo hitwaga abatutsi bari mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro ndetse na Cyangugu mu bindi bice. Abishwe barasaga 20,000. Icyo gihe abandi barenga 50,000 barahunze, n'ubundi ku mubare munini berekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myaka ya za 60 kandi impunzi z'abanyarwanda bari barahejejwe ishyanga bashatse kugaruka mu Rwanda, ariko leta irabyanga, bahitamo kubikora ku mbaraga ndetse bagaba ibitero ku Rwanda mu byiswe ibitero by'inyenzi. Bamwe muri abo barwanyi barimo impunzi zaturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyenzi zagabye ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda hagati y'umwaka wa 1960 n'1967. Mu 1965 intambara zo muri Kongo zarakomeye kandi zirakomeza, ndetse icyo gihe Mobutu yari ku butegetsi bwa Joseph Kasavubu. Marshal ahinduka perezida wa Kongo kuva icyo gihe. Nyuma yaha igisirikare cya Mobutu kisanze mu ntambara n'abacanshuro babiri, Jean Crame na Bob Denard. Intambara yamenyekanye nk'intambara ya Shikaramu. Ni intambara abacanshuro barwanye bashaka gushinga igihugu cyigenga muri Kongo bashyigikiwe n'Ubufaransa n'Ububirigi. Shikaramu n'abarwanyi be bahangana n'igisirikare cya Kongo kugeza batsinzwe. Uyu Shikaramu ahungira mu Rwanda. Kugira ngo iyi ntambara yitsinde, Mobutu yitabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ushobora kwibaza uko u Rwanda rwisanze mu ntambara ya Shikaramu. Igitabo gisoza amasomo ya maîtrise Timonier Olivier yise La politique de la France au Rwanda de 1960 à 1981 kivuga ko ubwo General Mobutu Désiré yaramaze gufata ubutegetsi akoze coup d'état, intego nyamukuru yari afite yari ukujya guhashya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko yashakaga kwigarurira Katanga. Icyo gitabo kivuga ko Ubufaransa n'Ububirigi byashakaga Katanga cyane, ari nabwo byakoresheje imbaraga zose zaba iza gisirikare n'iza politike kugira ngo bahagire ijambo. Ibi bihugu byombi byifashije Moise Chombe, ari nawe wari ku ruhembe rw'abifuzaga ko Katanga yigenga, mu gihe ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zishyigikiye leta ya Mobutu ngo igihugu kiguma ari kimwe. Mu 1967 Moise Chombe byatangiye guhiwiswa ko ashaka kugaruka muri Kongo. Mu kwa gatandatu muri uwo mwaka yashimutiwe mu ndege ajyanwa muri Algeria, ashyirwa mu nzu acundirwa umutekano. Kongo isaba ko yayohererezwa akaburanishwa i Kinshasa, ngo yagombaga kuburanishwa ku byaha by'ubugambanyi. Muri Kongo Chombe naho yakatiwe urwo gupfa adahari.
Mobutu yashakishije ubufasha hose kugira ngo Shikaramu atamufatana igihugu. Abanyamerika bamuba hafi. Imirwano yarakomeje, ariko ukwezi kwa munani k'umwaka w'1967 kwagiye gushira, inyeshyamba za Shikaramu zaratangiye gutakaza ingufu, dore ko abasirikare b'abanyamahanga batarengaga 120, abanyakatanga bo basagaga 600. Shikaramu yatangiye gusaba imishyikirano abinyujije ku nshuti ye yitwaga Bontemps. Inyandiko z'ibanga za Amerika zashyizwe hanze na CIA zigaragaza ko ari telegrame yavuye i Bukavu ku itariki ya 9 y'ukwa munani mu 1967 ivuga ko Bontemps yabijeje kubahuza na Shikaramu agacisha make, ariko bakabanza kumwemerera ibyo abasaba. Ibyo Shikaramu yasabaga Mobutu byari ukwemererwa kunyura mu Rwanda bakerekeza mu Burayi, no kwemera ko inyeshyamba zo muri Katanga zihaguma nta uzikozeho, cyangwa zikemererwa guhunga. Bontemps yabwiye abanyamerika ko nibitagenda uko, Shikaramu afite ubushobozi bwo guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Kongo igihe kirekire. Ku itariki ya 22 y'ukwa munani mu 1967 Shikaramu yemeye gusinya inyandiko imwemerera kuba yahunga aciye mu Rwanda we n'ingabo ze, dore ko n'ubundi bari bari i Bukavu hafi y'u Rwanda. Gregoire Kayibanda yabanje kwanga kwakira izo nyeshyamba, ariko uwo Bontemps wari umuhuza yaje kuvuga ko yisubiyeho. Shikaramu n'ingabo ze bamaze guhungira mu Rwanda, Mobutu umutima wakomeje kumurya, asaba ko izo nyeshyamba zoherezwa i Kinshasa zikaburanishwa. Mobutu ahita aca umubano n'u Rwanda. Igitabo cya Timonier kivuga ko Mobutu yemeye kubabarira abanyakatanga bari barafatanije na Shikaramu, ndetse abemera gusubira mu gihugu cyabo, ariko ararahira arirenga, avuga ko atazatuza adaha abanyamahanga barimo Shikaramu ngo baburanishwe ku guteza akaduruvayo muri Kongo. Abo banyamahanga bari mu Rwanda. Ku itariki ya 27 y'ukwa 9 mu 1967 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yahuye na guverinoma y'u Rwanda abasaba kutohereza muri Kongo izo nyeshyamba, by'umwihariko abafite inkomoko mu Bufaransa. Ibi birakaza cyane Mobutu, igihe nabwo yaciye umubano n'u Rwanda. Kutumvikana kwa Gregoire Kayibanda na Marshal Mobutu kwatumye u Rwanda na Kongo bicana umubano, byarangiye mu kwa 7 mu 1973 igihe General Major Juvenal Habyarimana yahirikaga ubutegetsi bwa Kayibanda. Ku butegetsi bwa Habyarimana, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabaye ibihugu by'inshuti cyane, kugeza aho rwose ba perezida b'ibihugu byombi babaye inshuti ku giti cyabo. Maze Habyarimana atangira gufata Mobutu nka mukuru we, ndetse abanditsi batandukanye nka Andrew Wells mu gitabo yise Steeped in Blood yanditse ko Mobutu yafataga Habyarimana nka murumuna we. Juvenal Habyarimana yayoboye u Rwanda imyaka 21 kuva mu 1973 kugera mu 1994. Mobutu we yayoboye Zaire kuva mu 1965 kugera mu 1977. Umubano wabo warenze w'abantu ku giti cyabo, winjira no mu mikoranire y'ibihugu kugera mu 1997 ubwo Mobutu yatwikishaga umurambo w'inshuti ye magara Juvenal Habyarimana ngo abanzi batazawukoreraho ubufindo bakawushinyagurira. Mobutu witwaga Grand Frère wa Habyarimana ari mu bamufashije cyane kujya ku butegetsi binyuze muri coup d'etat yabaye mu 1973 ubwo Habyarimana afashijwe n'igisirikare yigaranzuraga Kayibanda Gregoire. Kuva ubwo u Rwanda na Zaire biba inshuti zikomeye cyane, haba mu bibi n'ibyiza, habaho ingendo zihoraho hagati ya Habyarimana na Mobutu basurana. Bigera mu 1985 ibihugu byombi bimaze kunywana, kugera ubwo basinye amasezerano y'ibanga yemeza ko umwanzi wa Habyarimana byanze bikunze agomba kuba umwanzi wa Mobutu, n'uwo Mobutu akaba Habyarimana. Aya masezerano yasinyiwe Badolite mu ntara ya Equateur, ni ku ivuko rya Mobutu. Yasinywe kuwa 4 ku itariki ya 12 y'ukwa 3 mu 1985 saa 5 z'amanywa. Asinyirwa imbere ya Mobutu ku ruhande rwa Zaire na Habyarimana ku ruhande rw'u Rwanda. Igitabo 15 ans de tyrannie et de tartufferie au Rwanda
cyashyira mbere barahinyura kivuga ko aya masezerano ku ruhande rw'u Rwanda yaragamije gushwiragiza abataravugaga rumwe na leta ya Habyarimana, dore ko hari hashize iminsi hagaragara kurambirwa politike yaramaze imyaka 12 atangije mu Rwanda. Habyarimana yaramaze iminsi abibona ko asumbirijwe nyuma yuko mu 1982 Uganda yirukanye ibihumbi by'impunzi z'abatutsi zari zarahungiyeyo bagera mu Rwanda, leta ibasubizayo ivuga ko ntaho kubatuza ifite, abandi kavuga ko itazi niba ari abanyarwanda. Amakuru yarayakurikiranaga neza, abizi neza ko isaha yari yo yose abo banyarwanda bashobora kwisuganya bakinjira mu gihugu ku ngufu. Byahoraga kandi bisohoka mu binyamakuru mpuzamahanga na raporo z'imiryango itari ya leta. Imwe mu ngingo z'aya masezerano ya Habyarimana na Mobutu yavuga ko mu gihe bibaye ngombwa inzego z'umutekano za Kongo zizaha ubufasha bwa ngombwa inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ibihugu byombi byiyemeje guhanahana amakuru y'ubutasi mu gihe cyose haba hari ikindi gihugu cyangwa se undi muntu wabangamira umutekano wa kimwe muri ibi bihugu. Iyo ngingo yaragiraga iti hazabaho guhanahana amakuru ku mikoranire y'ikindi gihugu gituranye n'ibindi bihugu by'abanzi, haba ku mpamvu za politike, ubukungu n'ibijyanye n'urujya n'uruza. Mu ngingo ya 7 ko bareruye bavuga ko uzagaragaraho kuba umwanzi wa kimwe muri ibi bihugu bibiri byasinye aya masezerano nta gahenge agomba guhabwa mu kindi. Iti umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zaire cyangwa se politike yayo, ubwene gihugu bwose yaba afite cyangwa se uwo yaba ari we wese, ntashobora gutura ku butaka bw'u Rwanda. Umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa politike yarwo, ubwene gihugu yaba afite bwose n'uwo yaba ari we wese, ntashobora kuba ku butaka bwa Zaire. Ayo masezerano yanakomoje ku muntu washoboraga gufatirwa muri kimwe muri ibyo bihugu akekwaho imigambi yo guhungabanya umutekano w'ikindi. Ingingo ya 9 y'ayo masezerano yaragiraga iti umuntu wese ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda cyangwa se undi wese ufatwa nk'ikibazo gikomeye ku mutekano warwo uzafatirwa ku butaka bwa Zaire, uko azaba ameze kose azahita yirukanwa ku ngufu mu buryo bwose bushoboka. Mu mwaka w'1990 ubwo ingabo za RPF inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda, ibihugu by'inshuti za Habyarimana byohereje ingabo mu Rwanda birimo Zaire. Birumvikana Zaire yahise yohereza ingabo ku rugamba. Yohereje bamwe mu barindaga umutekano wa perezida bamenyekanye nka DSP, bari bayobowe na Colonel Donatien Marc Maele Lieko Bokungu. Gusa abasirikari ntabwo batinze ku butaka bw'u Rwanda ku rugamba kubera ko batashye kare cyane, bamaze kubona ko urugamba rwo guhangana n'inkotanyi rutoroshye. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda mu buryo budaciye ku ruhande, Mobutu yagiye ku ruhande rwa perezida Habyarimana amufasha ibishoboka byose kugira ngo ahangane n'inkotanyi. Ndetse Mobutu byari bizwi neza ko ashyigikiye Habyarimana, yaje guhuza Habyarimana na RPF inkotanyi mu biganiro n'amasezerano yasinyiwe Nsele mu kwa 3 mu 1991 n'ayasinyiwe Badolite mu kwa 9 muri uwo mwaka. Gusa ntacyo byatanze kubera ko intambara yarakomeje kugera ubwo ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1994 Habyarimana yiciwe mu gitero cyagabwe ku ndege yari imutwaye ya Falcon 50. Urupfu rwe leta yarayoboye yarugize urwitwazo maze itangiza jenoside yakorewe abatutsi. Ku rundi ruhande, mu gihe cya jenoside ingabo za RPA inkotanyi zatangije ibitero ku ngabo za leta FARE mu ntego yo guhagarika jenoside. Perezida Mobutu wari waranywanye na Perezida Habyarimana wari utakiriho, yakomeje gufasha igisirikare cy'u Rwanda nabo bari bafatanyije. Yagiye inyuma ya FARE mu guhangana n'inkotanyi no gukomeza jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko nk'ubwo mu gihe leta y'abatabazi yafatirwaga ibihano mu kwezi kwa 5 mu 1994 kubera gutsemba abatutsi, Marshal Mobutu yaguze intwaro zicishwa i Bukavu n'Igoma zizanwa mu Rwanda.
Iki kibuga cy'indege cya Kanombe cyafatwaga n'ingabo za RP Inkotanyi ku itariki ya 22 y'ukwa gatanu mu 1994. Mobutu yemereye igisirikare cy'u Rwanda gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma na Kavumu mu burasirazuba bwa Kongo mu bikorwa byo guhangana n'Inkotanyi. Ndetse mu kugura intwaro byageze n'aho abasirikare nka Colonel Theoneste Bagosora bajya bahabwa passport z'abanyekongo mu mazina y'abanyekongo bakajya kugura intwaro mu bihugu bitandukanye. Gusa ubufasha bwose Mobutu yahaye ubutegetsi bwa Habyarimana n'ababusigaranye nyuma y'urupfu rwe bwabaye bwinshi kugera ku itariki ya 17 y'ukwa karindwi mu 1994 ubwo leta n'igisirikare cya FARC batsindwaga n'inkotanyi za RPF. Marshal afata umwanzuro wo kwemerera leta n'igisirikare gitsinzwe kwinjira ku butaka bwa Zaire barahunga. Ubwo bufasha rero bwatumye leta n'igisirikare n'intera hamwe n'abasivile bahabwa ubutaka bwo guturaho mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bari bamaze gutsindwa bahise bahinduka abashaka guhirika ubutegetsi bwa RPF Inkotanyi i Kigali. Ibi byahise biteza ikibazo gikomeye cyane ku mubano w'u Rwanda na Zaire, kubera ko u Rwanda rwavugaga ko muri izi mpunzi harimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi bari bafite umugambi wo kugarura jenoside mu Rwanda, kandi niko byari bimeze. Ndetse bari bafite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mobutu kandi yarashyigikiye rwose abagize uruhare muri jenoside mu migambi yabo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo rero byatumye umubano w'u Rwanda na Zaire wangirika cyane, maze mu 1996 u Rwanda rushyigikira ihuriro rya AFDL rya Laurent Désiré Kabila mu ntambara ya mbere ya Kongo yo gukuraho Mobutu. Intambara yikubise kuri Mobutu maze yisanga ari mwihangana rikomeye, byatumye atakaza ubutegetsi bwe mu kwa gatanu mu 1997 ubwo abarwanyi ba AFDL bari bayobowe na General James Kabarebe bafataga umujyi wa Kinshasa. U Rwanda rumaze gufasha Kabila kugera ku butegetsi, umubano wa Kongo n'u Rwanda wabaye mwiza ariko by'igihe gito, kubera ko Kabila nyuma yo kubona u Rwanda nk'abafatanyabikorwa bamuhaye ubutegetsi yaje guhindura icyerekezo, ahinduka umwanzi weruye w'u Rwanda nawe akorana n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mutwe wa FDLR ashaka kubafasha kugaruka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byatumye mu kwezi kwa munani mu 1998 haduka intambara yiswe ya kabiri ya Kongo. Intambara yanarambye cyane, inahuriramo ibihugu bitandukanye muri Afurika ku buryo yiswe intambara y'isi muri Afurika. Ni intambara yarangiye mu 2002 hasinywa amasezerano y'amahoro yahagarikaga iyo ntambara. Intambara zimaze guhagarara, iya mbere n'iya kabiri ya Kongo, umubano w'u Rwanda na Kongo wagiye uzamo ibibazo bikomeye kubera ko hakomeje kubaho umutwe wa FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uvuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndetse kandi hagiye habaho imitwe irwanya leta ya Kinshasa, cyane cyane imitwe yashinzwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda irimo CNDP ya Laurent Nkunda kuva mu 2004 kugera mu 2006, ndetse n'umutwe wa M23 washinzwe mu 2012 ugasenywa mu mwaka wakurikiyeho ukaza kugaruka mu 2021 kugera uyu munsi. Ibi byose byangije umubano w'u Rwanda na Kongo. Ku butegetsi bwa Joseph Kabila, umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warahindagurikaga cyane. Nk'ubwo mu gihe cy'intambara za CNDP, leta ya Kongo yashinje u Rwanda gufasha uyu mutwe, ariko u Rwanda narwo rugashinja Kongo gufasha FDLR. Gusa mu 2009 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bufatanye bukomeye ibihugu byombi byagiranye byemeye kumvikana ku isenywa ry'iyi mitwe muri operasiyo za Umoja Wetu kimya ya mbere n'iya kabiri. Mu gusenya iyi mitwe byarangiye FDLR igumye muri Kongo, ariko CNDP igera ku musozo kuva mu 2009 kugera mu 2012. Umubano w'u Rwanda na Kongo waraho, ariko u Rwanda rukigaragaza ko FDLR iba mu burasirazuba bw'icyo gihugu iteje ikibazo ku mutekano warwo. Mu 2012 nibwo umutwe wa M23 watangije intambara, maze umubano w'ibihugu byombi urongera urahananuka. Ubwo leta ya Kongo yongera kumvikana ishinja u Rwanda gufasha abo barwanyi. Uyu mutwe wasenywe mu 2013 n'ubundi u Rwanda na Kongo bisubira mu mubano usanzwe uri aho ngaho udashamaje, kubera ko n'ubundi FDLR yari kiri mu burasirazuba bwa Kongo kugera ubwo mu 2018 Joseph Kabila yavuye ku butegetsi asimburwa na Felix Tshisekedi.
Akigera ku butegetsi, Bwana Tshisekedi kimwe mu bihugu yihutiye kugirana umubano mwiza nabyo mu Rwanda. Umubano w'u Rwanda kuva mu 2019 kugera mu mpera za 2021 ushatse wavuga ko ari cyo gihe cy'umubano mwiza u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko rwose byageze aho buri wese abibona, kugera ubwo abayobozi b'ibihugu byombi bageze aho basura ibice by'ibihugu byabo byegeranye birimo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Hari mu kwezi kwa gatandatu 2021 ubwo Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi basuye umujyi wa Rubavu, ahari bimwe mu bikorwa birimo imihanda n'ibindi byari byangijwe n'imitingito yakurikiye iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Abakuru b'ibihugu byombi basuye akarere ka Rubavu mu ruzinduko rw'umunsi umwe Tshisekedi yagiriye mu Rwanda nyuma y'ukwezi n'iminsi 3 ikirunga cya Nyiragongo cyari kimaze kirutse, bigakurikirwa n'imitingito yangije byinshi mu bikorwa remezo bikanakura abaturage mu byabo. Muri urwo ruzinduko Perezida Paul Kagame na Tshisekedi baherekejwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye ku mpande zombi bagenzuye ibi bikorwa remezo birimo imihanda yasenywe n'iyi mitingito. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi kandi icyo gihe bagiranye ibiganiro n'ubundi byagarutse ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ingaruka zasizwe n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Icyo kirunga cya Nyiragongo gerereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyararutse ku itariki ya 22 kwa gatanu 2021. Icyo gihe abaturage benshi bahise bahungira mu bindi bice by'icyo gihugu bitagezweho n'iruka rya Nyiragongo. Abandi babarirwa mu 1014 bahungira mu Rwanda, aho benshi bamaze gusubira mu gihugu cyabo uretse 693 basigaye mu nkambi ya Busasamana muri Rubavu. Iruka rya Nyiragongo ryakurikiwe n'imitingito yashegeshe bikomeye umujyi wa Goma n'akarere ka Rubavu mu buryo bw'umwihariko. Ibikorwa remezo byangiritse muri Goma no muri Rubavu nibyo abakuru b'ibihugu basuye. Rwose muri ibyo bikorwa bombi wabonaga babanye neza bari hamwe. Ibi rero byari byiza ku baturage b'ibihugu byombi, babonaga ko ari intangiriro y'umubano mwiza kuri ibi bihugu byagiranye ibibazo bitandukanye mu myaka yabanje. Iki gihe u Rwanda rwavuga ko Perezida wa Kongo afite ubushake rwose bwo gukemura ibibazo ibihugu byombi byagiranye. Perezida Tshisekedi nawe yitaga Perezida Paul Kagame mon frère, umuvandimwe wanjye. Gusa iby'uyu mubano mwiza byamaze igihe kitageze ku mezi 6. Umubano urangiritse burundu ndetse wa mubi cyane ubwo umutwe wa M23 watangizaga ibitero bishya kuri leta ya Kongo. Wa mubano wari umaze imyaka 3 n'igice ari mwiza cyane wahise wangirika. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira uyu mutwe wa M23 wo uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abanyekongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bicwaga buri munsi. U Rwanda rwabihakaniye kure, ahubwo rushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR. Ni intambara y'umutwe wa M23 yatumye umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wangirika bikomeye, kugera ubwo ejo bundi ahangaha rwose ubwo umujyi wa Goma wafatwaga n'abarwanyi ba M23 byeruye. Kongo yatangaje ko iki mubano n'u Rwanda rwose ndetse hamagaza wari uyihagarariye i Kigali asubira Kinshasa. Byageze ku kigero cya nyuma ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuga ko nta ndege ishaka iturutse mu Rwanda cyangwa se hakorera inyura mu kirere cya Kongo. None dore aho umubano w'imyaka irenga 100 ugeze. Uyu mubano uzongera usubukurwe.